Habyarimana's son, in this case, is not just an individual. Umuhungu wa Habyarimana aha ntabwo ari umuntu ku giti cye. Tshisekedi cyangwa Kongo bagerageje kumukoresha mu guhuriza hamwe ibitekerezo n'inkunga byo gushyigikira FDLR. Hari abantu benshi mu Bufaransa. Mu by'ukuri si Jean-Luc wenyine umuhungu wa Habyarimana uba hariye. Abo bose bakoze urunana rw'abari mu buyobozi cyangwa bashyigikiye FDLR. Hanyuma rero iyo hajemo kwifatanya na perezida wa Kongo, ni gute wabiha agaciro gato ukavuga ngo ntacyo bivuze, kandi tukubwira ko birimo kubera aho hantu no bufatanye no kwishyira hamwe hagati ya FDLR n'ingabo za FARDC? Is actually a collusion and association between FDLR and FARDC. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994, abenshi barimo abasirikare ba leta ari w'icyo gihe, abari bagize intera hamwe ndetse n'impunzi nyinshi bahungiye mu cyahoze ari Zaire, ubu ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri abo bahunze harimo n'abakomeje kwishyira hamwe mu matsinda yitwaje intwaro yaragamije kurwanya ubutegetsi bushya bwari bwashyizweho mu Rwanda. Mu myaka yakurikiyeho aya matsinda yagiye ahindura imiterere n'amazina kugeza mu mwaka wa 2000 ubwo hashyirwagaho ku mugaragaro umutwe wa FDLR. Uyu mutwe watangaje ko ugamije guharanira impinduka za politiki mu Rwanda, ariko ibihugu byinshi n'imiryango mpuzamahanga byakomeje kushinja ibikorwa by'urugomo, guhungabanya umutekano no kugira abayobozi cyangwa se abanyamuryango bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. FDLR yakomeje gukorera cyane mu ntara zo mu burasirazuba bwa Kongo, aho yagize uruhare mu makimbirane amaze imyaka myinshi muri aka karere. Ingabo za Kongo, ingabo z'umuryango w'abibumbye ndetse n'iz'ibihugu byo mu karere byagiye bigaba ibikorwa bya gisirikare bigamije guca intege uyu mutwe no kugarura umutekano. Mu myaka yashize bamwe mu barwanyi ba FDLR bagiye bataha mu Rwanda binyuze muri gahunda zo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi, mu gihe kandi banakomeje no gukorera muri Kongo. Nubwo ubushobozi bw'uyu mutwe bwagabanutse ugereranije n'igihe cyashize, uracyafatwa ariko nk'umwe mu mitwe yitwaje intwaro yagize uruhare mu bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Amateka ya FDLR agaragaza uburyo ingaruka z'amakimbirane n'intambara zishobora kuramba ndetse no kurenga imbibi z'igihugu kimwe. Gusobanukirwa aya mateka bifasha kurushaho kumva ibibazo by'umutekano n'ubutabera byakomeje kugaragara mu karere k'ibiyaga bigari. Mbahaye ikaze mwese mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi, aho tugiye kugaruka ku mateka y'umutwe witwaje intwaro wa FDLR uzwi nka Forces Combattantes Abacunguzi du Rwanda. Numwe mu mitwe yitwaje intwaro imaze igihe kinini ikorera mu burasirazuba bwa Kongo, kandi amateka yawo afitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda. Ikibazo cyahabaye gikomeye cyane, twarwanye nabo baradutsinda ku itariki 22 aribwo tugitangira kurwana no kontra za antenne, ko niko twari tuje kweterivona tuje gufasha abarusiya umwaka 2023. Noneho ari mu kwezi kwa 11 badutsinze bavuga ko ari abakomando bavuye kwiga muri Israel b'abanyarwanda baje kweterivona hara muri Kongo. Natwe baraduhamagara ngo tugende duhangane nk'abantu natwe bafashe imyitozo ya gisirikare ihambaye, kandi twatugomba no kuba hafi y'umwanzi mu gihe biri natwe twarwana nawe. Rero simbona impamvu yari gutuma dutsindwa, kandi twarahaye ibikoresho byuzuye bifite yeme. Turarwana tugeza saa 2 za nijoro tukirwana, tuza kwivanga ko tuvuga ururimi rumwe. M23 yaje yamenye mode passe dukoresha, noneho biba ngombwa ko twivanze dutangira. Urumva twarwanaga twegeranye, apfuye abantu benshi ko twarwanaga twegeranye. Ibi kibazo cyane bigera kuri General Omega, arabimenya ko twakwivanze. Bamwe bafatwa amatekwa muri twebwe, bafatwa na M23. Abasirikare bacu ntibigeze babica, M23 ntiyabishe, ahubwo twebwe twishe abasirikare babo twari twafatiye ku rugamba, nko nitwe bari bafasha bacu. Ubwo nibwo butware M23 yaturushije. Ariko abasirikare twarwanaga bafite imyitozo ihambaye nk'iyo twari dufite, twaranatojwe gisirikare, dufite n'ibikoresho bihagije, ariko twabasha kubatsinda. Noneho niwo General Omega yavuze ko ari abakomando bo mu Rwanda bavuye kwiga muri Israel baje kutunigira muri Kongo, ariko tugomba kwigwanaho bya gisirikare. Turarwana, Umurusiya avuga yuko tuneshejwe, nababona ko tuneshejwe. Abantu baba bari muri atirari rero nawe kuko uri kuri tera ariko kumva kuri ekuteri.
tumubwira yuko twivanze atagomba gupirona aho turi mu defense twari twatatse, hagomba kuba turetse tukarwana tugakukuza ko bari badukatsinze turimo hagati. Abantu bize tactique, twarize combat sans arme, twarize za camouflage, twagombaga kuhava gisirikare. Bamwe twagiye twikura amateni ya FARDC tuyasiga mu matarashi. FDLR ni umutwe w'iterabwoba ushyigikiwe na leta Kinshasa, aho ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ni umutwe umaze igihe kinini mu burasirazuba bwa Kongo ukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, nubwo hari abirengagiza nkana ubukana bwawo by'umwihariko nk'umuryango mpuzamahanga unakunda kugaragaza uyu mutwe nk'udahangayikishije leta y'u Rwanda, abasivile bo muri Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ikosa rya mbere rikorwa n'abatekereza gutya ni ukwirengagiza ko FDLR yubakiye ku ngengabitekerezo ya jenoside, ukagirwa n'abahezanguni kuri iyi mitekerereze bakomeje gukorera mu burasirazuba bwa Kongo, ari nako bashaka gutotera u Rwanda. FDLR ni umutwe ukiri mu bihano wafatiwe n'umuryango w'abibumbye ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntabwo bibuza gukomeza kuvuna umuheha ukongezwa undi, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Imyaka ikabihise n'indi gataha, ndetse raporo zitandukanye zikagaragaza yuko atari rimwe cyangwa se kabiri uyu mutwe ukingirwa ikibaba, ukanahabwa inkunga z'uburyo bwose bunyuranye, haba mu bya politiki, igisirikare n'ibikoresho byose bigakorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu bihe bitandukanye. Abayobozi ba Kongo bagiye barangwa kenshi no kuvuga yuko FDLR itagifite imbaraga kandi igizwe gusa n'abantu bashaje bahunze ubutabera, ariko ntabwo ari ukuri. Uyu mutwe uracyahagaze, haba mu bikorwa bya politiki, mu bya gisirikare ndetse no mu ngengabitekerezo yawo. Ni ibintu byongeye kwigaragaza muri iki kibazo kimaze igihe kinini hagati ya leta ya Kongo n'ihuriro rya M23. Raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye zo mu mwaka w'2024 na 2025 zagaragaje yuko ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bwakoresheje imitwe ya Wazalendo na FDLR nk'ingabo zunganira iza leta mu kurwanya AFC M23. Ibi byonyine byakagombye gukuraho burundu imvugo n'urujijo ku bagishaka kugaragaza FDLR nk'umutwe wo mu mateka gusa. Ku ruhembe rwa FDLR muri iki gihe habarizwa Lieutenant General Iyamuremye Gaston, uzwi nka Byiringiro Victor cyangwa se Rumuri, akaba ari perezida w'uyu mutwe. Yavutse mu mwaka w'1948, avukira mu karere ka Musanze, y'ubu ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Amakuru agaragaza yuko ubu ngubu abarizwa mu gace ka Hembe muri groupement ya Bashari Mokoto, ni muri Masisi mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu yafatiwe ibihano n'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Iyamuremye yarafite ipeti rya majoro, aho yayoboraga batayo ishinzwe imodoka, ibyombo n'ibindi bikoresho bya gisirikare, aho ingabo ze zose zabarizwaga muri Kanombe ndetse na Kigali. Kuba kiri mu buyobozi bwa FDLR bigaragaza ukuri gukomeye cyane ku kwemera kuko uyu mutwe ugikuriwe n'abantu bafite amateka yubakiye kuri ibikorwa bya jenoside. Afite abo bakorana mu buryo buhoraho kandi buzwi, bashinzwe gukurikirana ibikorwa bya politiki n'iby'igisirikare. Muri bo harimo Moise Izabayo ukomoka Igisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Kuri ubu uyu nguyu yashinzwe ububanyi n'amahanga, bivugwa yuko nanone abarizwa Ihembe. Undi uri mu bayobozi bakuru ni Major General Bunani Daniel, uzwi nka Busogo uko ishatse, ashinzwe umutekano. Yavukiye i Nyakinama, ni mu karere ka Musanze mu mwaka w'1963. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yari Lieutenant kandi yakoraga nk'umujandarume Igisenyi. Umuvugizi w'uyu mutwe w'iterabwoba ni Augustin Maniragaba, uzwi nka Kiwangoma, akaba ari undi muntu ukomeye cyane muri uyu mutwe ubarizwa nawe muri Hembe. Uyu akomoka i Nyamutera, ni muri Ruhengeri. Yize mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare mu mwaka w'1994. Yakoraga nk'umwarimu mu murenge wa Mataba, ni muri komine ya Ndusu, prefegitura ya Ruhengeri. Maniragaba yabaye umwe mu bantu bakomeye bashinzwe kwamamaza ingengabitekerezo ya FDLR. Uyu afite aho ahuriye na jenoside yakorewe abatutsi, anazwiho kuba yarashyigikiye ibitero bikomeye by'abacengezi byabaye mu mwaka w'1996, aho yabacumbikiraga iwe, nyuma akaza no kwinjira muri Ariri, umutwe waje guhinduka FDLR. FDLR ishamikiweho n'umutwe wabise Forces Combattantes Abacunguzi FOCA, wayoborwaga na Major General Pacifique Ntawunguka, uzwi nka Omega cyangwa se Omega Nzeli Israel. Uyu
yavutse mu mwaka w'1964 mu cyahoze ari Gisenyi, ubu ni mu karere ka Rubavu. Bivugwa yuko atuye mu ishyamba rya Kirama mu gace ka Rushishe, grupoma ya Mutanda muri Rushuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu gihe cya jenoside yari liyetona mu ngabo zahoze ari za FARC zaje kuba urutirigongo rwa FDLR nyuma yo gutsindwa zigahungira muri Kongo yitwaga Zaire icyo gihe. Muri Mata mwaka w'1994 Ntawunguka yayoboye batayo ya 94 yo mu Mutara mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho ibirindiro bye byari muri komine Muvumba. Azwi nk'umwe mu bayobozi bakomeye kandi bafite ubunararibonye muri FDLR. Nubwo umuryango we ubayeho mu mahoro n'ubwisanzure mu Rwanda, Ntawunguka yanze gutaha. Avuga yuko adateze kugaruka ngo kugeza igihe nta mututsi n'umwe uzaba agisigaye mu Rwanda. 2009 nari hano kuri uyu musozi wa Rubavu mu kwezi kwa kabiri. Nari kuri uyu musozi wa Rubavu hariya hari eta major ya division y'aba ba Commandos. Mbona nomero y'uwo Ntawunguka Pacifique kuri satphone, yari afite satphone. Ndamuhamagara, Pacifique ni Omega tiniki, twavugana ati twavugana, aturinde ni General James Kabare atambo. Aturambwira iki? Namubwira nti Pacifique, iyi myaka yose umaze muri ayo mashyamba hano haruguru n'intambara tumaze kurwana namwe n'imbaraga mumaze gutakaza zitagira ingano, urumva ko iyo ntambara urwana ifite aho izagukura naho izakugeza, ko bamwe muri mwari muri kumwe bamaze gutaha mu gihugu bakakirwa bakabana n'abandi, wowe waje Rurakabije yarayoboye FDLR, yaraje yarakiriye, ubu bari mu ngabo z'igihugu. Ni General Jerome 2003 Ngendahimana yaraje turamwakira, ari mu ngabo z'igihugu. Colonel Murenze Evariste yaraje, ari wari ushinzwe iperereza muri FDLR 2006 twaramwakiriye. Aba bose ko baje ko twabakiriye, wowe nabo bose ufatiye bugwata aho muri amashyamba mwavuyeyo ko mwaza tukabakira. Ati nkubwire mo General, ati nkubwire ntimbwire, ati nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe urimo. Ndamubwira rero Pacifique, uribeshye, nti niba ari ukutekereza nta munsi n'umwe uzasubira mu Rwanda, ntabwo uzahagaruka. Kandi koko niba ari kuri yatekereza akaguma uko nguko, Pacifique ntazigera kandagira mu Rwanda, kuko ibyo bitekerezo bye bishaje ntabyo azigera ageraho, ntabwo arigera ageraho. Ariko ubwo ntabwo byabujije leta y'ubumwe RPF kubaka ubunyarwanda no muri context mbi igoranye. Ntabwo byananiranye, kuko abo bantu bose mwumva bari muri Kongo muri ayo mashyamba bafite imiryango hano, bafite n'abana babo babyara. Leta ibaha amahirwe, irabigisha, abana bagatsinda, bakabona za burusi, bamwe bakabona na presidential scholarships bakajya kwiga muri Amerika. Hari ingero zihari, iyo uvuga ikintu gifite facts biba byiza cyane. Nk'uwo General Murenzi uyu munsi Evariste ni wari ushinzwe iperereza muri FDLR, twarwanye nawe yaratuzengereje ateye ubwoba. Iyo bari hakurya hariya ntabwo bavuga amazina yabo, bamwitaga Kayonga. Sinzi impamvu bamwise Kayonga, ariko niyo yari pseudonym ye. Twajyaga tubyumva Kayonga yarabaye Kayonga, yaratunaniye, yaratuzengereje turwanira hakurya hariya. Tunyura mu nzira zidashobotse turamuzana, ariko ahageze yasanze umwana we witwa Trésor mu bana twabaraga nk'imfubyi badafite ababo, nubwo twari tumuzi ko ari uwa Murenzi. RDF yari yaramurihiye amashuri iramwigisha. Ise ari hariya muri Kongo turwana,
ari muri FDLR, umwana ingabo z'igihugu zimurihira amashuri, Trésor Mukiza tumurihira amashuri, abo umunyabwenge yarangije senior 6, aba mu bambere mu gihugu. Abaye mu bambere mu gihugu, Perezida wa Repubulika amufata muri 60 bahaye presidential scholarship bajya kwiga muri Amerika. Trésor yagiye kwiga muri Amerika, Murenzi akirwana natwe ataraza. Trésor ajya muri Amerika ariga, aba umuhanga cyane, arangiza first degree, akora PhD, ubu afite PhD muri microbiology, aspecializinga mu bintu by'ubushakashatsi bwa cancer. Arahari, mumushatse mwamushaka, mwanavugana nawe mwamubona. So no muri context ya genocide ikabije bimeze gutyo, kubera nababwiye ko RPF yatangiye kuri foundation ya Ndi Umunyarwanda, ntabwo yigeze itakaza vision, ntabwo yigeze iva ku murongo wayo kubera habaye genocide. Niyo mpamvu uwo mugabo abana be bigaga, Jerome Ngendahimana wayoboraga division ya 2 ya FDLR yo mu majyepfo, mu 2001 mu kwezi kwa 5 barateye abacengezi, nabwo bwa nyuma batera bakuzurira na hano muri Musanze na Rubavu, tukabatsinda bagasubirayo. General Ngendahimana yari afite division ya 2 agomba kunyura epfo muri Nyungwe, akoresha Uburundi akanyura epfo muri Nyungwe, biramunanira. Ariko twaje nawe gukoresha inzira zose zishoboka tumukurayo. Avayo asanga abana be twarabigishije, twabashyize mu mashuri, RDF barihira. Uwo mukobwa we ni umupilote muri Canada, urumva. So ibi ni bimenyetso bigaragaza ko ibi ntabwo ari amagambo gusa y'ubuhezanguni, ahubwo n'igihamya ngengabitekerezo ya jenoside igikomeje kuyobora uyu mutwe. Ntawunguka kandi ni umwe mu bafite ubumenyi buhambaye mu bya gisirikare muri uyu mutwe. Yize mu ishuri rikuru rya gisirikare École Supérieure Militaire, ahabwa imyitozo mu Misiri, mu Bugereki no mu Bufaransa, harimo n'amasomo yo gutwara indege. Ibi bigaragaza yuko FDLR atari umutwe udafite ubumenyi cyangwa se wavutse ku bw'impanuka, uyobowe n'abantu bafite ubumenyi buhambaye mu bya gisirikare. Yungirijwe kandi na Major General Uzabakiro Cyprien uzwi nka Korombo Kaniyo cyangwa se Tedium Mugisha, ndetse yewe banahuje amateka. We yavukiye i Bushikiri, ni mu murenge wa Murambi mu mwaka 1967, ubu ni mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yari liyetona, ariko yari hanze y'u Rwanda mu mahugurwa mu gisirikare mu gihugu cy'Ubufaransa. Nk'uko bimeze kuri Ntawunguka, yize mu ishuri rikuru rya gisirikare kandi nyuma akomereza amasomo mu ishuri rya gisirikare mu gihugu cy'Ububirigi. Uzaba akiriho n'umwe mu bayobozi bakuru mu bya gisirikare bakora umunsi ku wundi muri uyu mutwe. Kuva aho M23 yongeye kubura imirwano, uyu yagize uruhare rukomeye mu bikorwa bitandukanye no kwitabira inama z'abayobozi, kandi agakorana bya hafi n'ihuriro ry'igisirikare rya Kongo n'imitwe bikorana kugeza ubu. Umuyobozi ushinzwe ubutasi muri FDLR uzwi nka G2 ni Brig Gen Uwimbabazi Sebastien, azwi kandi nka Kimenyi Gilbert Nyembo. Muri Kanama mu mwaka 2023 yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera uruhare rwe mu ntambara n'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yari liyetona colonel muri gendarmerie y'u Rwanda i Rwamagana. Abanyamateka benshi bagaragaje uruhare rwa gendarmerie muri jenoside yakorewe abatutsi. Hagati ya Mata na Nyakanga mu mwaka 1994, mu gihe abasirikare ba FARI barwanaga na RPA, gendarmerie yagize uruhare rukomeye mu gushyigikira ubwicanyi, harimo kwica abatutsi babaga bateraniye mu nyubako rusange n'ahandi nyuma yo kuhatumirwa n'abayobozi. Ibi bigaragaza isano iri hagati y'abakoze jenoside n'abakomeje gushyigikira umutwe wa FDLR. FDLR, umutwe kandi ufite ishuri rya gisirikare riyoborwa na Brigadier General Hitimana Bernard uzwi nka Mutunzi Frodouard Manzi. Hagati ya 2008 na 2009 uyu yarashinzwe imikorere y'abakozi muri FDLR FOCA. Kuri ubu bivuga yuko atuye muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Yavukiye mu Ruhengeri mu mwaka 1965 muri komine Mukingo,
ndetse yayoboye kompanyi muri batayo ya gatatu yari izwi cyane nka Mumba OPS Mutara mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Undi muyobozi mukuru ni Brigadier General Rishirabake Bernard azwi nka Shima Dodo Serge. Uyu akora nk'umushinjacyaha mu bya gisirikare muri FDLR. Inshingano ze zigaragaza ko FDLR atari umutwe usanzwe uri mu mashyamba gusa, ahubwo ufite intego zimeze neza nk'iz'igisirikare cy'igihugu: ubuyobozi, imyitozo, ubutasi, ibikorwa bya politiki ndetse n'ubucamanza bwawo. Mu bakomando bazwi kabuhariwe muri FDLR harimo Lieutenant Colonel Rurakabije Pierre Célestin uzwi nka Samba Guillaume. Uyu ayoboye umutwe w'ingabo zidasanzwe witwa Commandos de Recherche et d'Action en Profondeur. Nari ndi mu mutwe yari unité bita Credo me ariyo CRAP ya FOCA. Agumanite gose ndi kuvuga gose niko gakoranaga na FRDC. Imodoka zazamura byo kurya zikabajanira bose hamwe, zikabajanira amasasu bose hamwe, bagakora utatandukanya FRDC na FDLR bose bameze kimwe. Kuko tukiriyo twambaraga na teni ya FRDC, nizo teni twakunda kwambara kuko nta zindi teni twari dufite twebwe. Mbega ntaho wadutandukanyiriza na FRDC, ariko cyane twebwe ka FDLR nitwe bakundaga cyane kuko bari baze ko arizo unité zizi kurwana, akaba arizo cyane bitaho. FRDC yadufashaga kugira ngo natwe tuyifashe kuba twasubiza ingabo za M23 inyuma. Nyuma ya M23 biza kunanirana idutsinze. Ico batubwiraga ko nidusubiza M23 natwe nta kintu ari kudufasha, tukaza tugatera u Rwanda, bakaba badufasha kurufata kuko ari bo bari bafite imbunda nini ziremereye. Bakaba batubwira ati nabo baba baturi inyuma badufasha, batwishura kuko natwe twabafashije gusubiza M23. Rurakabije ari ku ntonde nye z'abafatiwe ibihano mpuzamahanga kubera uruhare rwe mu guteza urugomo n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Hari kandi Colonel Kubwayo Gustave uzwi nka Sirikof Modeste. Uyu ayoboye ibikorwa bizwi nka Sinayi mu bice byinshi byo muri Rucuru nka Kahumiro, Kazaroho, Katanda ndetse yewe na Mayamoto. Undi mu bakomeye ni Colonel Ndatuhoraho Oreste. Akoresha amazina nka Wikunda Oreste cyangwa se Isa Pierre. Ayoboye Kanani cyangwa se Jericho, hamwe mu hafatwa nk'ikicaro gikuru cya FDLR. Yavukiye mu Rutobwe mu mwaka 1970 ndetse yari n'umwarimu w'amashuri yisumbuye mbere yo kwinjira mu mitwe yitwara gisirikare. Mu mwaka 1994 yitabira imyitozo ya gisirikare yahabwaga intera hamwe yo gukoresha intwaro hagamijwe kwica abatutsi muri jenoside. FDLR si umutwe woroshye cyangwa se udafite intego, ni umutwe utsimbaraye ku ngengabitekerezo yawo ndetse yewe unakora haba mu buryo bwa politiki no bwa gisirikare. Ni umutwe ufite ubutasi, utanga imyitozo ikomeye ndetse unafite ubuyobozi burimo abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994 mu Rwanda. Kuvuga ko FDLR idafite ingufu cyangwa se idateje akaga no guhakana ukuri. Kurandura uyu mutwe birasaba ubufatanye bukomeye bw'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga. Gukoresha ingufu za gisirikare gusa bisa n'ibidahagije. FDLR ni gihamya cy'uko ingengabitekerezo ya jenoside ikiriho mu karere k'ibiyaga bigari. Kuba igikomeje gukora mu burasirazuba bwa Kongo no kwibasira abatutsi b'abanyekongo bigaragaza ko ingengabitekerezo yateje jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka 1994 itazigera ishira. Yarakuze iri mu kanwa kandi yongera kwisuganya bushya mu burasirazuba bwa Kongo. Iracyariho kandi hari abayiri inyuma.